MSc Horen Singh Be Karbi Anglong Autonomous Council Chairman ang hoya pa nomination aloke jokpon. Bukajan along asu atum dharna kangni. Dongkamukam Forest Range angkang kopili aroy ingar aso kithi. Kardom ilikar bibirta thanbang sami durmi BP. Non arjikta birtang tonpen. Pini jakhong ni phaipli ar ni rongkhang constituency IMSc Horen Singh Be Karbi Anglong Autonomous Council Chairman ang hoya pha nomination alo jokpon tanglo. Karbi customary law asirkut along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Barim Tuliram Ronghang Penjapon si MSc Horen Singh Be Karbi Anglong Autonomous Council Chairman ang hoya pha nomination alo jokpon lo pusi birtalong. Pinijakhong ni Phaipli ar ni All Assam Student Union ASU Karbi Anglong District Committee KADC Lapen Bukajan Hanjang Langso Silonijan Regional Committee atum Chalangsi Bukajan SDO Civil Asahe Mathengno along kontak athaman dharna kangni pusikat news channel apherangki ananterang pen bertarang pale. Assam along Education Minister Dr. Himanta Biswa Sharma non malom akimi aron kepaklang abuthak ning ing samse la penchodonun thekhe pusi ningche athi English medium ka Charlie atum Assamese medium along thanbang ang hoilong lepu alam chodon dunde Assamese medium ka Charlie atum mate seba la pen CBSE ka Charlie atum ke thek kere atum do lasilason atum ke thak thap waret lake chokche pusi ningche laso adharna kangni along Dr. Himanta Biswa Sharma go back Dr. Himanta Biswa Sharma Murdabad Puhai hui ke sarlang padokol si ghonta ke thok dharna kangni pachun. Kodo Assam Satto Hontar Aban Mome Kodo Karbi Anglong Jilla Satto Hontai Bukajanat 3 ঘণ্টিয়া বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছো ইয়াৰ কাৰণ এটাই অসম চৰকাৰৰ যি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমত যিসমূহ আদৰ্শ বিদ্যালয় বৰ্তমান তেওঁলোকে স্থাপন কৰিবলৈ কৰিছে তাত তেওঁলোকে যিসমূহ এডভাৰটাইজ চলি আছে এই এডভাৰটাইজসমূহত অসম চৰকাৰে কৈছে যে এই আদৰ্শ বিদ্যালয়সমূহত যিসমূহ CBSEৰ পৰা পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকেহে এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসমূহ আমাৰ অসমৰ যিসমূহ আছে অসমৰ বিদ্যালয় আছে অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নোৱাৰিব বুলি কৈছে তেওঁলোকক আমাৰ এটাই প্ৰশ্ন কি কাৰণে নোৱাৰিব আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শিক্ষামন্ত্ৰী নিজেইতো অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰা অহা একোজন এতিয়া ইয়াখন নেতা তেওঁলোকে যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ পৰা আহি আজি নেতা হৈ তেওঁলোকে ইংলিছ ক'ব পাৰে এজন অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়া ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে কিহৰ কাৰণে ইংলিছ মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পঢ়াব নোৱাৰিব সেইটো এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত অসমীয়া মাধ্যমৰ যিসমূহ বিদ্যালয় আছে এই বিদ্যালয়সমূহত ধ্বংস কৰাৰ এক ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে এই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন গতিকে আমি তেওঁলোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ আজি এই বিক্ষোভথলীৰ পৰা আজি আমি ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ অতি সোনকালে এই যি সিদ্ধান্ত বাতিল কৰি সকলো মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ যিসমূহ স্কুল আছে এই স্কুলসমূহত যাতে পোষ্টসমূহত যাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ অন্যথা কিন্তু আমি ইয়াতে জংগী আন্দোলন কৰি তুলিবলৈ বাধ্য হ'ম ধন্যবাদ West Karbi Anglong District Dongkamukam Forest Range angkang kopili aroy phangtheng prang pwadim along habid aingnar asoy jon kithi Jakhong ni phai kethom arni West Karbi Anglong District Dongkamukam Forest Range angkang phangtheng prang along ejon habid aingnar aso kithi aingnar aso thithea prang kopili aroy along aokereng me thektik pensi kachupan pusi birtalong Kithilot aingnar aso arta chiklo junior cap sirkep bakdo popusi birta ribdunlong Non malom so por pandihina parman birta moington ponik senang Cut News Channel lain penangi tungkang wan pila subscribe to the talent show The artist
Karbi traditional attire and its innovation. Jong sinang litung labang so show long interested lete Ladakh screen long kipi number along nang litung humri ignon. Dashwini classes Nogao. 26 selected out of 30 in JEE and CEE 2017. For dropper batch at Stadium Market, first floor, phone number 9864922277. 1 year engineering and medical coaching will start from 20th of June up to 5th July. Ganj. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon igji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecho ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon igji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এটি আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Royal Enfield, Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH 39. Chandrapur, Bogasan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে? ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ, সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Dihinamo opiputat bertalong wangtulo. Bukajan subdivision angkang apartment panong si kedam tang 2014 an ingkan isi central scheme kuti-kutia tangka pa jersey ITI ahem ke kimponche aphan hukum pilo. Borjan local MEC mate EM long ki timung ari deng pen long e sompon si ke kim pangchenlo. Lapen laso sai kedo an kelang dunji aphan babu ingti aphan si arpu peglo. Laso ITI ahem ki kim tang daprangji lapen 2015 pen amat class ta me pangcheng phitji pusi halaso ahut lamning jerinti kimang hu meme alama bangke non surihini ra kroi troxi aningkan ke pleng tang dera pita pini arni anta ke tang te det alam si rada tum manghu pronglo non nili kedo lake bukajan ele angkang 21 nong borjan homosti kuligaw along pini nali tom phanili ke paklang poni ning ki hangkala puhenlo je bukajan ele mane bukajan subdivision angkang apartment
Kuligaon long isi kethetan mane central scheme ITI ahem pipajit porno labang so ahem 2015 aninkan pensi kimi phan hukum pilo te bon sta pini 2017 anlo labang so ahem kiki pabeng hoy so si nilitum thek ponlo asi non labang so BJP sarkar mate BJP poriboton sarkar atum labang so ahem puthot kelang konpen labang so bukajan subdivision angkang kido arada phan labang so awar sai ki pie phan sidala dak te bok terai ke dorat tum chuning report bukajan pe nili anon terang kat news channel lasi non kachari BJP poriborton a sarkar atum lapen bokjan MLA Dr. Nuol Momin labang so puthak arbuche en raputhot ki kim ke rang ke pangcheng pon thujia phan bokjan subdivision arada tum chuning riala than dun Athe lake Bokazan subdivision angkang arada parman lasi arpu kedo ke the gidingatum arpu en pen rat akemang papleng piason te messengi Athe laso ITI ahem kedo Bokazan subdivision non kiturmi aove kimi atum ale ke longjia phan matha ponra RDP asonte messengi pusike ongdung atum ningje athe Lahai kacharli athai kawe pen ajok Bokazan subdivision angkang kedo arada tum ke papi dun hup ason si dolo lasinona kimi kangni poriborton a sarkar atum prabjin pen kelang tarli pen saita kedeng phiji apan chining ri rinti achala nili tum ke theklong labang so ITI hem ingram su so theklong labang so puthana le pipuji so phutha puji bangke lahan lo non ke 2015 an council la so hem ke cheng yalam do ITI ke na so hem ke ITI bulo na so ITI hem ke class ke do ki cheng nai bang 2050 man kam hi cheng phit nei pulo seta la so hem pini 2017 an lo seta la so hem bang ke non puta ke tangte si theklong lo nai to mang no ta theklong lo jo na sa hem ar lo masi kangram su si theklong lo na pen la so a contractor bang ta komar lo ne a contractor min a contractor da komar lo ne seta me dak adung arai to chini bang ke babu intisi la so kam claim pu si chini den chot lo ta me la so kam amuk tum si claim lo pu chini den chot Netame la so kam bangke non nangli tumang nu theklong lo la so hem bangke tu teli si tangte athe hala abi lang si pabi thu rong an lo apora teng klem kle non la aru jang por ga aru ge jang pusi pa thele pora tu Bharat angdang pialong ke banai autonomous council ke Karbi Anglong autonomous council henlo akimi Karbi Anglong autonomous council kachari ponchia phanjakhong ke thom arni MSc atum semi kore deng ponlo Karbi Anglong autonomous council session hall along Karbi Anglong deputy commissioner Adil Khansi MSc atum phan semi patang ponlo semi ke tang atum komatsi kopi alam pensi semi ke deng loma laso putha card news channel pen sonse pangjang eglo langiktha Ingdeng kre ni Karbi Anglong autonomous council kilig along kechapate dun ke haitang MSc atum an pini mante non malom so perfect kre ni por pen lote bang ko rapli BJP pen ke haila pen ke KDF pen ke hai bang hini kadawe bang ko da trok bang ku pini la Karbi Anglong autonomous council session hol along semi kore deng pon poro la si labang so pc alang litum ki ongdum kapre ka pc tamela baji si alo apor pen apia bang ke alang tum la nomini he chairman Aparman nomination alus dame ke deng pon asai padu pon Members of the Karbi Anglong Autonomous Council, honorable MLAs present here in the ceremony, DC West Karbi Anglong, officers of the district administration and the Karbi Anglong Autonomous Council, dignitaries, special invitees, guests and visitors present today, and friends from the media. On behalf of His Excellency the Governor of Assam, I extend a very warm welcome to all of you.
On behalf of His Excellency the Governor of Assam, I would like to convey my heartfelt wishes to the newly elected members of the Karbi Anglong Autonomous Council. Today is indeed a historical day. This day will go down in the history of Karbi Anglong Autonomous Council when the 12th Council is present here for the first time and the oath-taking ceremony will take place. Faced bad weather and other challenges and voted in huge numbers, which proves that the people of Karbi Anglong voted with hopes, aspirations and expectations. And therefore, I would like to urge upon you all, and I hope and expect that the new house, the new body will leave no stone unturned in meeting the expectations, hopes and aspirations of the people and in taking Karbi Anglong rapidly on the path of development and making it one of the most developed regions in the country. Notification issued on behalf of His Excellency the Governor of Assam. Honorable Governor of Assam is pleased to authorize the Deputy Commissioner Karbi Anglong District to preside over the first meeting of the Karbi Anglong Autonomous Council for oath for affirmation and election of the Chairman of the Karbi Anglong Autonomous Council as per schedule below. Sri Prabhat Chandra Taru, Karbi Anglong Autonomous Council, Inut, Tangwaita, elected, Tihok Pon Dan, Abangku. Ornament pen, Sebidingsi, Nili Aron pen, Kiseng Dan, India Aron Mate, Indian Constitution of Han, Ning Aklong pen, Roy Pon Cook, La pen, Nili Pan, Nam Piklen Toy, Arpu. Ang Kungsa di Upi Maslay, Karbi Anglong Autonomous Council Isai Paswa Kunga, Ang Milen Mo Sabat Dayong, Ang Indian Constitution Ayan Go Nolong, Aron Nolarelo, Ak Jola, Nanga Karine, Trombo, Jolong. Within the reporting of the Karbi Anglong Autonomous Council is not Kamalta, elected the Hokomtan Abang are now members of the Nili Aron, the same time Indian Aron, Mate Indian Constitutions, Afghania from the Welcome. The subsequent will be elected member of the Karbi Anglong Autonomous Council to swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Sri Oran Singh Be, Karbi Anglong Autonomous Council in Tangwaita, elected the Hokpon Tang Abangku, Ornament and Sebidingsi, Aron Ben, Kiseng Dan, India Aron, Mati Indian Constitution of Han, Ning Aklong Ben, Toy Pon Pula Ben, Nili Panang, Piklen Toy, Arpuan, Nili, Ahok Ben, Kiseng Pon Pula. Elected a member of Karbi Anglong Autonomous Council to swear in the name of God by solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will be faithfully discharge the duty upon which I am upon I as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. I, Sri Mohammed Sultan, having been elected or completed a member of the Karbi Anglong Autonomous Council, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to
the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to done. Carbiang Autonomous Council yun kangwaitan elected kehok kontan abangku. Nili Council Timur Carbiang Autonomous Council yun kangwaitan elected kehok kontan abangku. Armamento presidensi Nili Aronte Aronte keseng India ron Nili Edwin Lampi Cap elected a member of Carbiang Autonomous Council do swear in the name of God. Mesti orang orang Carbiang Autonomous Council ni sebelum memulai saya pertama isu ini rana ni sama jalan dari anu isu hari bahawa sambil kita karena asal kanci baik ini Autonomous Council inutang waitang elected kehok kontan abangku armament pen sibidensi dili aronateng kasilam ta esay tang India aron pati India constituency afan ninga plompen Kikesing hi Carbiang Autonomous Council inutang waitang elected kehok kontan abangku ahok peten ken konku. Roton Teron Carbiang Autonomous Council Inut Kawaita elected Akehok on Tan Abangku Adam Amelpen Seme Dengsi Neli Aron Pen Keseng Kontan Keplang Por Al-Quran Neli Ahok Pen Klem Pompo. The member of Carbiang Autonomous Council to share the name of God. I still almost think so Carbiang Autonomous Council inutang waitang kehok kontan abangku Constitution apa ninga plompen Roy Pon Po the Pacific Hans dan Carbiang Autonomous Council inutang waitang kehok pen dan abangku pertem toy Al-Quran jadi outfit pen temple. Thanks. Next request
meetings. Maybe around when the same time India around but the Indian Constitution Paniga Congress for Sri Madhya Dikar Pone, Carbiano Saito, Kurikalor, University of Work, Ovan of Hakiraki, Hormon Potika Kuri, Ponze, Moi, Ein Hungatabe, Skapida Parokia Hunganor, Potikataru, Honorable Sikar. Our Murpur, Ikoteco, Nasnapore, Batman Bisa, or Australia the Power Story. Sri Mukupon, Guardian, Santa Kurikalor, Nova University of the Shobat, Ovan of Hakiraki, Potika Kuri Ponze, Moi, Ein Hungatabe, Stapito. Carbiano must counsel to the Kangwaitan, Kehop Content, Aban Fu, Arnam Amendment, Semi-Delsi, around when the same time India around of the India Constitution upon being a Pen, Roy Pongo. Chart of B, Carbiano Autonomous Council in Kangwaitan, Kehop Content, Arnam Amendment, Semi-Delsi, Nili around when the same time India around, but the Indian Constitution upon being a Pen, Roy Pongo. Tapi nilifat dan peklen toy aktual ni ahopet pen lemponku kado. Read a matter of and the staff of Berita bangkala pun sekang ton iglo like bom thakar news channel do me thak me kurbang thu.